Hello mga kaisla, good afternoon po. So andito po kami ngayon sa Open Lapu-Lapu and magkakanta po kayo ng kami ng College Survey President and Vice. So tara po, hello sir. Botante ka po sir? Sino po sa kanila po sir, Vice tsaka President mo? Oh, sige, undecided si sir. So undecided po si sir. Kauban na ako ng secret. Okay. Ikaw, sir, botante ka? Ito. Bot dili ka? Dili pa? Register ka karon? Makaboter. Ha? Okay, makaboter po si sir. So, kinsa man, sir? BBM. BBM po. And Sarah, BBM and vice mo. Si Sarah po, si Sarah. Ayan, si Sarah. Sarah po. Thank you, sir, So, dito tayo dito. Ito sila si, Hello, sino? Hello, sir. Magandang hapon po. Botante ka po, sir? Sino po sa kanila po? Yan namin mo pa ron. Undecided po? Okay. Namin mo decision ron. Yan kayo. Tama doha. Yan namin mo decision. Decision mo, sir. Yan lang ako sa buwan ng Sige po. Thank you. Ikaw ma'am, botante ka ma'am? Bata pa? Thank you, thank you. So, ngayita nila, ngayita. karon pa, alikon. Ay, ito. Botante ka, no? Halika, sir. Ito. Amo na niya. Ikaw muna ay. Sama niya. President and Vice. Dili lang. Si Juan Marcos. Marcos and... Sarah. bakit si Marcos, sir? Sariga sa taong bayan. Yan po ang komento ni sir. Are you sure? Salamat, sir. Salamat. Ito, sir. Botante ka? President, sir. President and Vice. Pacquiao and... Willie Ong. Pacquiao. And Willie. Salamat. Thank you. Ikaw, sir. Salamat, sir. President. Ay, wala ka na-register. Okay. So, wala na-register si sir. Narita. Hello, ma'am. Mga botante mo? Di. Okay, thank you. Kamo, sir, mga botante mo, sir? Kasi presidente na to. O vice. Ikaw, sir? Pwede tulo, bilyon. Usara, sir. First three lang. First three. Marcos, Visco, Pacquiao. Okay, asa man pinakauna nila? Sino? Marcos. Ang vice na to. Vice. Pinden yung dua, Soto, Kwan. Asa may paan nila na? Pinakabugat ako, Sara. Okay. Kay Bisaya. Marcos and Sarah si sir. Ganda to, wala pa na si Sara. Marcos, Mutubungbong, naro? Okay. Ikaw, sir? Maora pa naman. Ha? Maora. Maura mo, Marcos and Sarah gihapon. Ikaw, sir? Marcos Soto, Maora. Marcos and Soto. Ikaw, sir? Marcos og Duterte. Sarah. Ikaw ba di ba? Lagi ka na ako. Sige, sir. Salamat, sir. Ay, bata pa. Ikaw, ma'am. Kasi presidente ni mo, ma'am. Nana? Ano man? Undecided pa? Okay, undecided pa si ma'am. Wapa ka huna-huna si ma'am. Salamat, ma'am. Hello, ma'am. Botante mo? Kinsa imong presidente, ma'am? Awa pa, undecided. Sige. Okay.
Ikaw, nanay. Kinsa may imo? Kani ang presidente, kani ang vice. Lenny imo. Og ang vice na to, asa man? Sarah. Sarah. Si Lenny iya og si Sarah. Lenny og si Sarah. Ikaw, ma'am. Marcos, Marcos og Sara. Marcos and Sarah. Ikaw, ma'am. Presidente og vice. Saka na presidente o ba? Manin nagpadagan sa presidente. Ito din sila no. Okay, nawa na mas bonggo. So kani unong pud ang kuan. Lenny og si Kiko. Lenny. Kiko. Ikaw, nanay. Wala pa. Sige po. Ikaw, botante ka? Dili. So, ngari samit. Salamat. Oh, survey. Nanay motor. Ngarita kay na ito car. Hello, ma'am. Botante ka, ma'am? wala pa ikuan? Okay. Okay, sige po. So, undecided si madam. Ikaw, sir. Botante ka, sir. Asay bugatan na nila, sir. Alam ko ma-decide, ma'am? Wa pa pod. Okay, undecided din si sir. Okay, thank you. Nako. Hello, ma'am. Botante ka? Kisa may presidente mo? Okay. So, wala. Dali sila. So, ngarita, dali. Ikaw, ma'am, botante ka? Kisa yung president mo? President o vice? Di, survey lang po, survey. Oh. Wala. Wala pa nakas-decide. Okay, sige. Undecided si ma'am. Okay ra po. So, ngarita, angat. Okay, ngari mi. Sir, botante ka, sir? Okay. Thank you, sir. Okay. So, ngari mi, mangita, migkuan. Hello, magandang hapon po. Sir, botante po kayo? Botante. Ito, botante ka po? President and Vice po. Sino? Si Pacquiao and? Sa Vice po nyo? Si Soto. Ayan. Okay po. Salamat po. Pacquiao and Soto. Mama kasi Pacquiao. Nabang ko nung Pacquiao. Maraming salamat po, sir. Pacquiao. Ayan, naghahanap po kami ng mapagtanungan. Hello, sir. Magandang hapon po. Hello, sir. Botante ka po, sir? Okay. Sige. Ikaw po, sir. Botante ka po? President and Vice po. Marcos and Sarah. Okay, maraming salamat po, sir, So, Marcos po and Sarah. Thank you. Ikaw, sir. Botante ka po? Botante ka? Ba't ka natawa? Botante ka po? Kayo po. Botante po kayo? Sino po? Survey lang po ito eh. Sino presidente nyo tsaka vice? Sino presidente and vice? Pacquiao tsaka? Wala kang vice? Okay. So wala, undecided yung vice niya. And Pacquiao. Ikaw, sir. Ikaw po, ma'am. Pacquiao at saka Sara din ako. Okay. Pacquiao and Sarah.
Ikaw, sir? Ah, hindi ka botante. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ikaw, ma'am, botante ka? Ma'am, excuse me, ma'am. Tiga sa Ah, okay. Oh, dito. Ah, busy sila eh. Hello, dito muna. Hello, sir. Botante ka po, sir? Sino po sa kanila yung ano mo? President at saka vice? Undecided po. Okay, undecided po si sir. So, dito tayo, undecided. Okay, dito, magtatanong. Hello, nanay. Butante ka po, nanay, for president and vice? Pero butante ka po. Okay. Maraming salamat po, nanay. Hello, sir. Pwede matanong sino, butante ka po? Sino president siya vice mo? Okay po, sa vice po. Vice po. Pacquiao yung presidente mo and vice po. Sarah. Okay. Pacquiao yung sa kanya and Sarah. Ikaw po. Opo. Ikaw po, ma'am. Sino po? Mamay mo, butar lang ko bisag unsa. So undecided pa si ma'am. Sige po. Undecided. Ito, mga botante, ay mga bata pa ata to. Ay, ma'am. Sino po yung presidente tsaka vice? Marcos and? Okay, thank you po, ma'am. So, Marcos po and Sarah. So, dito tayo. Ito si, ma'am, botante ka po. Sino po ang presidente tsaka vice mo? Hindi pa ko na Sige, undecided po si ma'am. Okay po, thank you, ma'am. So, hanap tayo. Ay, ikaw po, sir. Botante ka, sir? Sino po? Marcos. Marcos and? Sarah. Thank you, sir. So, Marcos and Sarah. Marcos and Sarah. Hanap. Let's go. Thank you ulit, sir. Okay. Okay. Hello, sir. Magandang hapon. Botante ka po? Ano po yun? Ayan, President survey po and vice. Ay, Bakit? hindi po. Nasa ibang bansa kasi ako pag ano, bumubutar eh. Ganun ba, sir? Okay, sir. Sa Thank ibang you, bansa sir. kasi ako Okay, sir. Sige po. Ano yun? Sa labas talaga, Dubai ako nakaano. Okay, sir. Sige po, sir. Walang problema, sir. Ito, sir. Botante ka po? Ano? Sino po? Sino? President mo tsaka vice? Undecided ka? Sa dalawa? Okay, sir. So, undecided po si sir. Yung ano, sino ba yung ano? Yung ano po? Yung top na presidente. Hanap. Sino yung pinaka-top sa kanila, sino? Yung malakas? Oh, yung mga- Sa dating survey po namin, malakas si Bongbong. si Bongbong Marcos. Mm. Pag ako nanalo bilang presidente, lahat ng Pilipino hindi na maghihirap. Okay, boto niyo po si sir. Boto niyo ako. Okay, maghahanap po kami. Dito kami. So, dito. Hanap. Hello, sir. Botante ka po, sir? Botante ka? Hindi po. Kayo po, ma'am. Botante po kayo, ma'am. Pwede mag-survey ng president tsaka vice. Hindi pa. Wala pa. So, undecided. Undecided po. Oo nga, undecided. Hello, sir. Magandang hapon po. Botante ka po, sir? Okay. So, wala si sir. Hindi. Ikaw, sir? Botante ka po, president, survey po, and vice. Survey po tayo ng president tsaka vice. Sino po ang napupusuan mo? Bongbong. Bongbong. Okay.
So, ayan, Marcos po sa kanya. Ito, Marcos. And then yung vice mo po, Eh, si Soto. Soto yung vice. Okay. Thank you, sir, ah. Ikaw, sir, botante? Botante ka? Tanungin kita, sir, ah. Sino ba yung ano mo, sir? President and vice mo? Sino mas matimbang sa kanila? Soto. Soto tsaka si Soto yung vice mo. Eh, dito po, sa itaas. Sa presidente po. Lenny? Okay. So, ayan, Lenny po si Sir. Lenny. And Soto. Thank you, sir, ah. So, kami maghahanap muna. Sir, hello po. Botante ka po? Ay, okay. Okay lang ba tanungin kita kung sino president and vice mo, sir? Okay, sir. Sino po? Marcos po. Marcos. Okay, si Marcos. And dito naman, Sara. Sara. Marami. Sa vice. Sa ano po? Sa president and vice po. Survey po. Survey po natin, ah. Sino president mo, tatay? Pacquiao. Pacquiao ka. Tapos dito sa vice. Ang vice, Oo. si Leopoldo. For president po sila ni tsaka si Pacquiao, tatay. Ito, Atienza. Okay po. So, Pacquiao ka. Yung president mo and Atienza. Okay. Maraming salamat po sa cooperation mo, tatay. Ikaw, sir. Marcos yan, Marcos. Marcos and Marcos. Vice President. Vice. Sara. Okay. Thank you, sir. Okay. kayo sino botante dito? BBM po sa'yo and sino vice mo? Vice. Sara. Meron pa ba dyan, botante? Sino po? Ikaw, sir. Sino, sir? Ayan, president and vice po natin. Hindi ko pa po alam, mami. Okay. So, wala pa. And, dito pa lang. Marcos tsaka ano. Oo nga eh. Okay, so undecided po si sir sa dalawa. Okay. Ikaw po, sir. Wala? Marcos and vice. Okay. Marcos. ikaw nanay. Sino? Isko ka and? Isko and? Sa ako ang kuan? Vice, oh. Tito, Soto. Tito Soto. Okay, and Soto. Duterte, Sara. Marcos and Sarah? Okay po. Oo. Ayan, makikita nyo po yung yung mukha nyo doon sa YouTube. Hindi po, sa YouTube lang po. Oo, makikita nyo. Thank you, sir. Thank you. Ikaw, tatay, botante ka po. Sino po sa kanila yung presidente mo? This coming May po. Hindi, oo. Kung palagay mo, sino kaya ang iboboto mo this coming May? Ha? Saan sino? Si Marcos and Sarah. Okay po. Thank you, tatay. Marcos and Sarah. Thank you, sir. Tingnan mo, sir. Opo. Hello, nanay. Botante po kayo? May napila na po kayong presidente at vice? Sino? Marcos po and vice po natin. Wala. Okay, so Marcos lang po talaga yung sa kanya. Marcos lang, so wala siyang vice. Undecided po ilagay natin dito pag walang vice. Ito si Miss Beautiful, bata ka pa or may botante ka na? Bata pa. Kayo, ma'am? Isa lang po eh. Isa lang. Ito si Sarah. President and vice. Meron? Undecided? Oo, survey po.
Kakamping, Lenny, Kiko. Ah, ito. Lenny and Kiko. Lenny and Kiko. Kiko. Ayan po. Ito po talaga yung Oo. Base po yan sa mga natanong naming mga Gusto-gusto. oo dito. Marami pong undecided talaga. Okay po. Layo pa man. Oo, sige. Sure ako sa vice. Ah, sino vice mo? Ay, Sarah yung vice mo. Pero yung ano mo, president undecided. O sige, dito na lang natin ilagay. Ah, si Sarah pala yung ano niya dito. Nagkamali ako. Ikes. Nagkamali ako, nalagay ko dito eh. So, halika. Hello ma'am. Botante ka po ma'am? Ay, kayo po, botante kayo? Magtatanong lang po kung sino yung presidente nyo tsaka vice. Kung sino po ang presidente nyo tsaka vice. Survey lang po ito ma'am, survey. Asa man ako Para sa YouTube po. Oo. Sino po? May napili na po kayo? Marcos yung sa'yo. Eh, yung vice mo? Ay, Sarah. Okay. Marcos po. And Sarah. Salamat po, madam. Sir. Hello po. Ah, okay. Dito tayo dito. O, si busy si Sir, busy. Okay. Hello, nanay. Botante ka po? Nag-survey po kami ng president tsaka vice. Sino po? May napili ka na? Wala pa man. Wala? Okay, undecided ka po. Ay, ikaw, sir? Esco and sino yung vice mo, sir? Sarah. Thank you po, sir. Ayan. Esco and Sarah. Si nanay undecided eh. So, undecided si nanay dito. Okay. Ayan. Ang presidente. Ito yung president. Ano sila? Si Lini. Okay. Dito naman sa vice natin. Yung vice. Vice ni... Ito yung vice ni Lini. So yan. Lini and Kiko. So dito. Kayo po, nanay. Lenny and Kiko daw, sabi ni ano. Ikaw, nanay. Okay, undecided po. Okay. Wala po tayong problema sa undecided. Mayroon po tayong undecided dito. Kayo, sir. President and vice po. Kung may napupusahan na po kayo, pero kung wala pa po, meron po tayong undecided. Okay, undecided po lahat. Dalawa, okay. Okay, sir. Walang problema po. Ikaw, sir. Pwede kang Sarah lang, vice. Ay lang, di ako. Okay. Nahiya si sir sa ano. Sige. Sarah. Sarah lang dito. Presidente kay wala. O, sige. Undecided po siya sa ano. And Sarah. Bakit ayaw mo mapakita? Sarah kung ganahan. Okay. Ikaw, nanay. Tapos ka na ba ito? So, isog bitaw na, Sarah. Isog kay. Tagakuan. Kay isog mo po rin ang amahan. Okay. Ikaw, ma'am. Botante ka po? Ano? Pangutan-on ko rin kisa ko ha? Oo, sir. Oo, sir. Tsaka, Di, ina naman eh. Anindot kong tanan ako, asay mo ha? Asay mo ha? Kinso? Oo ha? Di, meron po kaming mga ano, pero sa amin po 'yon. Sino po? Yung mabigat sa puso mo, sir. Sino ba mabigat sa puso mo? Pakyala ko ha? Pacquiao. Sabi niya, Pacquiao po si sir. Pacquiao din. Balag may grado, basta kuhan. Anang datos kasing-kasing. Dito, sir. Dito sa Vice. Sa usang may vice. Vice, oo. Okay na, Sarah. Sarah. Decided to be sa kanya.
yung ano mo, yung vice mo. Kiko. Kontra ta. Wala pa sila ka kuan kung sa hindi lang ang butaran ba. Ana ba? Wala pa Ay, sila. abi ko ganun. Sama nang Wala sila nakapili. Ako ka-decide na kanang mo na ang butaran sa president Paula. Oo. Tinatanong ako. Tinatanong ako nang magkano yung ano nila. Hello, sir. Okay lang matanong, sir. Okay, President and Vice mo, kung meron na po kayong napupusuan. Si naman Marcos, Marcos, and dito naman po, si Sara. Marcos and Sarah. So, ayan po, Marcos po and Sarah. Ikaw, sir? Buta. Same po. So, Marcos and Sarah. Ikaw po. So, wala. Ay, okay lang po, makikita kayo sa YouTube. Thank you, thank you. Ikaw po, BBM and Sarah. So, ayan. BBM and Sarah. Thank you po. Thank you, sir. Nanay. Butante ka po, nanay? Butante? Okay. Sino po sa kanila ang presidente mo? Presidente dito, tapos dito sa baba, vice. Ni. Inpa ko na ba? Ikaw, okay lang po kung wala ka pang desisyon. Ikaw, ma'am, mayroon na? President and vice. Wala pa po. Undecided. Okay. So, undecided po si ma'am. Undecided sila. Ikaw, undecided? Walang mapili. Okay, walang mapili si ma'am. Saan ni Sorbi? Survey po natin sa president tsaka vice, ma'am. Meron ka? Pacquiao and? Anong vice mo? Sino? Sino yung vice mo? Sino? Ito. May mga mukha dito. May vice president pa na. Ito yung vice. Si Atienza, si Sarah, Soto, Kiko, and... Ay si Sarah. Okay, Sarah. Thank you, madam. And Pacquiao. Hello. Hindi makakawala si ma'am. Okay, ma'am. Your turn. President and Vice. Marcos and Sarah. Okay. Thank you. Marcos and Sarah. Ma'am, pass? Akala ko Marcos and Sarah pala. Okay. Marcos and Sarah. Ayan. So, hanap muna kami. Hello, ma'am. Meron. Oo, YouTube. YouTube natin yan. Dito. Hello po. Butante ka po? Ano naman? Okay lang po, tanungin kita. Sino po yung ano mo, President and Vice? Ay, vlog nila. Yes, vlog nga. Bale ang nakuha ko. Sige, manawagan po tayo sa Presidente. Okay. Ako, si Kuan ko, Pacquiao ko. Pacquiao and sino po yung Vice mo? Bayad na ko, si Kuan. Si Kiko. Kiko ako, Bayad. Okay. So, Pacquiao po, Pacquiao and Kiko. Ikaw, ma'am. Okay. Kani ba? Ikaw, ma'am, butante? Wala boss. Ganda. Ma'am, makikita ka po sa YouTube kaya smile. Oo. Oo. YouTube po ito, ma'am. YouTube. Si Kiko ako. Kiko. Marcos ako si Marcos. Kiko and Akong vice. ito, Vice Kiko. Ito, dito, sa taas. Isko. Si Madam, sabi niya, Isko. And Kiko. Marcos and Marcos og si Kuan. pakita mong ganda mo. Marcos and Sarah. Marcos and Sarah. Inguplo na kisugo na. Hindi daw siya butante. Hello, madam. Butante ka po? Ma'am, mag-survey lang po kung butante ka.
Okay, ma'am. Sino po ang ano natin? Ah, presidente. Yes, ma'am. President and Vice. Sa rin, pili yun. Oo, usa-usa lang. Usa-usa. Pacquiao. Pacquiao og Abay. Vice natin. Kanila na niyo. Ito si Atienza, Kiko, Willie, Sarah, Soto, and Bilyo. Sarah. Sarah. So, Pacquiao and Sarah. Pacquiao and Sarah. Sagdali ha. Ito kasi check muna natin to. Ayan. So, thank you, thank you. Dito. Hello, botante po kayo? Botante? Tanong lang po kung sino yung president tsaka vice nyo. Ikaw, ma'am? Sarah. Sarah. Ito, Sarah yung vice mo. Dito? So, undecided siya. Ikaw, ma'am, sa'yo? Ah, okay. Thank you. Ikaw, sir? So, undecided ka po? Okay, sir. Walang problema, sir. Undecided. Thank you, sir. Ay, kayo po, ma'am. Baka botante po. President tsaka vice. Ah, yes, ma'am. Marcos and... ito yung vice. Kiko, Kiko yung ano mo, vice. And then, dito, sa taas. Sabi niya... tapos sa'yo, Marcos. Okay. Lenny isa. Marcos isa. And dalawa Kiko. Tara! Ay, thank you pala. Ay, ikaw, sir. Ayun, botante ka? Ayun. Sige. Sige po. Hello, sir. Botante ka po, sir? Ay, hindi. Ikaw, sir? Saman. President po and vice. Ah, ayaw. Ikaw, tatay. Wala. Okay. Ay, ikaw po. Marcos po. Marcos and... Si Sarah. Ah, okay po. Itatali natin yan. Marcos, ang sabi ni Sir. Oh, rapper kayo. And hindi. YouTuber po. Yeah, oo. Tingnan mo yan. Yes. Yun yung YouTube. Opo. Oo. Ito. Sir, botante ka po? Hindi. O, sige. Ikaw, ma'am, botante po? Ah, sige po. Okay po. Dito tayo. Hello, sir. Magandang hapon. Okay lang po mahingin ng ano, sir? Survey. Okay, botante. Tara. Marcos ko. Marcos and sino po yung... Ayan po. Thank you, ikaw, mama. Marco, dito tayo kay ma'am. Ikaw po. Sino yung president tsaka vice mo? Marcos and Sarah. Maraming salamat po sa iyo, ma'am. Okay. So, maghahanap. Thank you ulit sa inyo, sir, ah. Hello, ma'am. Botante ka po? Sino po? Okay, pass. Sabi niya, pass. Hello, sir. Manggagambala. Botante ka po, sir? Ay, ayaw. Hindi po. Kayo, ma'am. Botante. Sige po. Maraming salamat. So, doon tayo doon. Tara. Dito kami. Dito. Tatawid kami. Tawid. Hello, ma'am. Okay lang po. Botante ka po? Dali, buti mo pa Sige, okay. O, sige, ikaw, sir. Sino ba? Sino? Ikaw, sir. Pass? Okay, ikaw, ma'am. President and Vice po. Ano man?
Yes, vlog po namin, sir, sa, ma'am, sa YouTube po. Meron ka na po. Dinira ako. Lenny, yung vice mo po. Pwede rin si... Lenny, tsaka si dito. Pwede rin si Soto. Pwede rin si... Wala pa ako sa presidente. Ah. Soto o kaya si... Soto. Kiko. Depende lang. O, sino ilalagay ko dito, ma'am? Soto. Soto. Tsaka yung president mo, ano, undecided? Lenny. Okay po. Thank you, ma'am. So, Lenny. Lenny and Soto. So, hanap. Dito tayo. Magtatanong. Hello, botante ka po, sir? Hindi. Ikaw, ma'am? Survey po. Okay, so, hindi. Then, kayo, ma'am? Botante po. Nag-survey po kami sa President and Vice. Opo ko ka... Pakyaw talaga ganyan niya, pakyaw. Ito, yung Vice mo po. Yung Vice mo. Sarah. Okay, Pacquiao and Sarah yung sa kanya. Ikaw, ma'am? Undecided. Pare lang ma? Asa? Asa? Yung bata, yung ano. Wala na asa. Pare ka na iya eh. Lenny. Lenny and Sarah. Okay. Idol mo si Ma'am Lenny. Si Nanay Lenny. Okay, and Sarah. Paubos na naman yung ano natin. So, maraming salamat. So, dito tayo. Ayan, sa YouTube po niyan. Okay. Wala nang anak. Doon tayo sa ano, papuntang dito. Medyo ano. Hello, sir. Pass? Okay. Thank you. Hello, magandang hapon. Botante po kayo? Sige. Bakit? Baya, ikaw muna, sir. Ikaw. Ikaw na. Oo. Ikaw na. Pagsusulit to, sir. Pagsusulit. Lenny. Sino naman yung vice mo, sir? Pre. Sarah. So, ayan, Lenny. And Sarah. Ikaw. Alright. Pacquiao. And, Sarah, gabon. bakit Pacquiao, sir? Pero di pa ko sure. Nalagay ko na dito, sir, eh. Sarah. Bakit si Pacquiao ang napusuan mo? Wala lang. Basin, mausap pati nga sa kuan. Kunod. Ah. Wala pa man final good. Okay, sir. So, sa ngayon, siya muna. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Wag na. Dito na lang tayo. Okay, ako po'y magagambala sa inyo. Botante po kayo dito? Sino po yung presidente nyo dito? Ito po mga Grab, ano sila? So, kaway-kaway po sa Grab. Yes! Yes! Ayan. Subscribers ka ba namin, oh? Ayan. Okay niya, inisulti pa na mo ang ato ang... Rason? Hindi, okay lang mo. Mag-choose lang kayo and kung meron kayong gustong sabihin, why not? Sabihin nyo. Okay. So, sino po? Sino ang ano mo, Paul? Marcos, Sarah. So, tali ko muna dito si Marcos and Sarah. Survey, ito nga mo, ano? Survey po ito, Sarah. Tingnan ko nga. Okay, ikaw naman, sir. Tingin-tingin, hindi naman magkabili. Presidente ko si Pacquiao at saka si Willie Ong. Okay, Pacquiao and Willie Ong. Pero baka may gusto nyo, gusto nyong dagdagan, rason, bakit sila?
Willie Ong. Mahirapan tayo sa kalisod niya. Ikaw, sir. Marcos, Sara. Marcos and Sarah. Mga nakudak. Number ko yung ID. Ano Marcos? Ikaw po, sir. Dito ka na kay sir. ID na ko dito. Sino? Marcos and Sarah. Ayan, makikita po natin yan sa YouTube natin. Dito to. Okay. Ay, ito, sir. San mo yan dadalhin yung Jollibee? Dito. Marcos and Sarah. Okay, Marcos and Sarah. Marcos and Sarah. Ito si sir. Pahabol. Ay, dito sir, dito. Palini ako ang masoto. Lenny and Soto? Okay. Maraming salamat po sir Lenny and Soto. Soto. Ayun, marami palang grab dito. So, ayan, kaway-kaway po sa mga grab natin. Magigiting na grab. Sige. President and Vice. Kung... BBM. So, unit team. Okay. BBM. Okay. So, ayan, baka gusto nyo mag-kaway-kaway. Anong gusto nyo sabihin? Please order Grab food. Okay. Subscribe sa among channel, si Buanong Bisaya. Si Buanong Bisaya, may channel. Ayan, si Buanong Bisaya daw. So, maraming salamat po. So, hanap po. Hello, ma'am. Nagulat pa kita. Ma'am, butante ka po? Ito. Sino po yung natin? President tsaka Vice? Marcos and? Sarah. So, ayan, Marcos and Sarah. Paubos na po yung space natin. Marcos and Sarah. Okay, saan ko na ilalagay? Dito na lang, sa baba. Maraming salamat ulit, madam. Ito, sir, okay lang ba mahingin? Botante? President tsaka Vice? BBM. BBM and? Bakit po? Okay, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Okay. Ma'am, thank you ulit. Dito kami. So, naubos na kasi yung space natin. Dito na lang sa baba. And then, tali tayo katapos. Hello, sir. Pwede ba kayong matanong, sir? Kung botante po kayo dito? Sino po ang president tsaka vice nyo? Marcos and Sarah. So, same po. Ayan, thank you so much po. Hello, sir. Botante po, sir. President and Vice survey. Survey pa tayo. Okay, ni sila. Okay. Okay. Maray ko gilas ilang amo. Thank you, sir. Marcos po and Sarah. Dito tayo kay Tatay. Pabili ng buko, tay. Magkano? Bibili mo na akong ikaw, tay, sino, tay? Pero bibili ako ng buko, tay. Nauuhaw ako eh. Tanungin natin si tatay kung sino yung president tsaka vice niya. Saan? Dito? Saan? Pacquiao. Tsaka sa vice? Sino? Willie Ong. Okay. Pacquiao ang sabi ni tatay and Willie Ong. Nasaan yung pera? Okay. Tag 5-5? Okay. Duha tay. Ito meron pa dito. Tay, ano mo lang dyan, tay. Butante! Butante ka? Oo. Ito. Pili ka. Ba't ka natakot? Okay. Sino president mo? And vice mo? Vice. Ayan, Marcos ang sabi niya. Marcos and Sarah. Ikaw, sir. Sino ba ang presidente at saka vice mo? Sino ba kasi Sara,
Okay, thank you, sir. Sarah daw. Isa pa. Isa pa. Dito muna, sir. Dito muna. Oh, dito ka muna. Lagay. Hi. And Sarah, mag-ano lang ako. Sabi, Sarah. So, ayan, tapos na po tayo sa part 2 ng ating survey dito sa Opon. Magtatali po tayo. Ayan, tali. Focus. Kay Lenny po tayo nakakuha ng 10, 5, 10. Ayaw. Kay Pacquiao, 5, 10, 15, plus 1, 16. So, Lacson, 0. Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, plus 1. So, 41. Kay Isko, 3. Parladi, 0. Di Guzman, 0. Undecided po, 5, 10, 5, 10, 15, plus, so ito, paano ba to? So, ayan, 5, 10, 15, 20. plus, dito, 22. 22. Ayan po, 10, 16, 0, 41, 3, 0, 0, and 22. Lamang po si Marcos dito sa part 2. Dito naman sa Vice, Atienza nakakuha ng 1. 1. Belio, 0. Ong is 3. Kiko is 8. Sarah, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, plus 2, 52 akan Sarah. 52 kan Sarah. Soto, 7. Undecided po, 5, 10, 15, 20, 3. So, ayan po, lamang po sa President si Marcos, 41, and Vice President, 52. Marcos and Sarah. Dito sa part 2, ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe, share, and ano lang po, pag-like na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you!